umabala engenamphaxa naye uMabala engazange abhaxwe ngoba wathi mayifika kangelani lona wayekade fake indaba yokuthwalisa omunye ubaba wakwaNdlovu ethi uyamthwalisa isithwalo sakhe asangenzakala ngalendlela adenze ngayo ayisho ngayo yena wamkhiphisa 150,000 so wamtshela ukuthi ke ndoda lento ayenzi lento ade sivumelane ngayo ngicela ukuthi ngikunikeze isigubhu sakho ungibuyisele imali yami wayibuyisa akaze ayibuyisa since nje enze agreement wathi uzoyiletha useneyinkinga zamabhenki ngoba wazomenshina naleli cala kanalo lase Absa so wathi usafuna uthandlulisele lona kodwa mayiqeda uzozama ukuthi abhadale ngicela ukubuza ama district basebenza ngenye indlela futhi nabo ngoba kubuya ngathi mina mangithi umncube ziseziningi ama complaint akhona umncube ungebele inkomo engathi umncube akafuni ukuzwakala iside lakhe kuzwakala lami mina engimangalayo akwenzakali noma kwenzakala inkinga esibhekene nayo njengabaholi besikebhezi baningi abantu abayisikepe abanye babo abekho ngaphansi kwethu siyazama ukuthi mhlambe sibasondeze ngoba njenge 15 zika June kuzobe kuzo workshop olokhunjana abo chairperson ba inhlangano ilicense khona ama workshop abo so abanye bafike nje bathi bayisikepe kulozo ndawo lezo mhlawumbe singakafinyeleli kuzona ngenxa yokuthanda isikepe uthola ukuthi abenzi ngendlela kodwa isikhathi esiningi into enginokuyinotice especially kwi social media amacala enzakalayo asuke reportwe izigebengu amanye ama case akhona ngiyawazi njengaleli nje akade livela kuthuleleni lasenkandla ngibonile umama leli lasethuleleni abelivezwa yithuleleni akusile iqiniso sizamile ukusebenzisana nomnyango waKwaZulu Natal ukuthi kutholakale iqiniso latholakala iqiniso lebi yenzakala iwheelchair la kade ehleli kuyo ekamfo waboshwa istroke ngakusasa kwakhona even kwamina nginayo ivideo yakhona lo muntu wakuthushawe isikepe wayekade yozingela ngakusasa kwakhona nginayo ivideo yakhe yangakusasa kwakhona ebuya ekuzingeleni ngiyambona pheshe uzokubuya ngathi ayikasheshe ukuthola punishment ukuthola ipunishment uwe osuku kwenza ukuthi kuthathe isikhathi uma ubuzwa ukuthi urapile uthi wena urapanga kodwa nangu umuntu uyasho ukuthi umrapile icase nansi case number ikhona ye rape ochargwe ngayo ubufakazi bonke buyavela uyaphika uyezwa ukuthi awurapanga uzogcina ke uyithola lento okufanele ukuthi uyithole ngesizathu sokuthi wena awufuni ukukhuluma iqiniso ngoba mawusubanjiwe shona ukuthi cha lokhu ngikwenzile ngiyaxolisa bese kuthiwa ke ubenza kanjani ubulungiswa kuleya family bese uhamba kusiyokwenza bese ke kwenza ukubizwe leya family kuhlalwe phansi kwenza ubulungiswa kuleya family ukuthi naye ithole ukuxola ngesenzo usuku senzile senza njani lapho engiboti sengilenge kakhulu esihlahleni ngiphelile induku manje hey khona bezongiyeka angivele ngithi hayi umncumbe kanti umncumbe uthatha angenanga uma ngabe uzothi umncube okwenza isikepe sengishaya into engekho njengoba usho wena ukuthi ungathanda abanye bevele phambili shuthi mina ngigwetshwe iqala engingalazi ngistate mina ngithi ngiyakwazi ukuthi ngisibophe nina nginenza njani kuleso sethu mangingathola ukuthi hayi umfana nqala ushayela into engekho ngempela ekugcineni siyakwazi ukuthi sibize labo bantu laba basuke benze lento leyo futhi nokubabopha unalo ilungelo lokubabopha nanokuthi ke mhlambe kube khona okuthile okufunayo mawususinikeze ukukhuluma thina sayiphenyela ngendlela yethu sathola ukuthi ushayele into engekho uyakwazi ukuthi uze kithi kube uwe othi mhlambe ngiyababophisa ngiqhubeka necala mhlambe already usulivulile noma mhlambe udinga ukuthile kulabo bantu labo kodwa kufanele sikusize ukuthi uthole ubulungiswa yes isikepe ngenqamba manga like endaweni zasemakhaya inhle kakhulu idea yakhona uthini ngalaba abathatha igama lesikepe elisebenzisa ngendlela engekho right abaningculisayo social media everywhere siyabona isikepe wasisho ukuthi sometimes uthatha indawo zasemakhaya maye kunzima ukuthi kufike amaphoyisa
but isikebhe ukuthi sihlala la kulula khona ukuthi